Хизепле телегурав жезем. Чуваш енин сумлы жинезем кыларым баян канаш хулин культуры герменинче. Канашра баян ханара чуваш эстрада жылдырезем. Андрей Думилин, Валентина Кузнецова, Елена Иовлева тадайты земде. Концерт пушланас умень, кывынзадыхын малы пюлемре бирвзембе калажу жирдымар. Концерт хужи баян падыр елгачи Андрей Думилин. Ебенде канашра нинжемар, ровно алып регламентердан, батыры выран, темеле вырса галазан. Юрлама пушланы еп, бір шеде жылға алла, егібінде вуникеміш шолдан ба, мүлі галаз, каманасыны жіне кыларны тейіз пергенде, мана кыларны Алексей Московский, она где плечину майжа, шамбада уже шеде жыл, юрладып, да, сынызінде. Культура училищене бідердім Шубашкарда. Егебінде вынвишім шулда бідердім. Халі, вот, халі. Ішледіп, мамбурхеріп, шулдалықта вұны юхра. Уже үссе брадінде, кетірелін загаре, амышпек. Шамбада. Ну, вземет я, мүлі галас. Мажар бірге галас болсан, ол теп, піліне камаға чағайды. Шамбада. Жамбек онланать. Штаг на жесте гурмана гатья, но именно кунда пиде хватланга целеше гунда. Тват пили шулгалах мана ширачи интернетра. Хажан зирен канашра концерт платизе. Вот. Шитрымыр гунда зирен бада. Епхачем был загурманчик кинес херренже, Келендер машим махрибек туем на кунда пенче. Шарама шюрешити, ерспылю пигезем, Везем бекалашны жемен, Кылта бакмачере. Еплеса начинище, надо лиги руки кидеру, Удады шаврын запах мазыр бір хурап кажук, Анвас казар чиберкижем, Ая каманран андар, Юбын мазыр чичача бірле дашлар ташлай щур. Ташлай щур, ча-ча-чу-чу-ча, чу-ча-ча, ташлай щур. Ташлай щур, ча-ча, чу-ча-ча, Андрея Паянгигун концертине ергелеме булыш Сабырагане, Юрыш, Совыш, композитор Валентина Кузнецова. Хизепле телегура жезем, хизепле канаш шиннезем. Канаш тезесін аза келет, шамрықлық, чималнахи концертине кезесін яланақ телевидение келетші. Уже галашу булачы яланақ, телбулузем, уже телбулузем булным. Баян күнінде жағында езергеліне жынзире тавды батпыр. Еп юрлама бұшланы енді нумай жу, ұнна каламада жүк, каласта келмеш. Халінде халхи бұғытыра, шамрық сен бешлі бұшларым үндеп. Вот халі Андрей Думилин баян, оның концертінде. Андрей был биде талантлы жын, талантлы юрыш. Сас имене дырать, үнбек сас перінші ваша шук тезесінде юрать. Шаван бадам биде полжас келет. Ну, епрінде такшанки юрышсем, мля калашыхан, брысла закоренелые теші жапла ведь. Ну, малашлығында юрлама бірғас келмешха, мен жүл турыбаны, жанчур юрласычыға, малашне ішлесічі, шақ шамрық сенбенде, халі Андрюш шуба ішлешінде Думилин бала.
Мухтавдурра, шак таранчен юрлана, малалата юрласчыға. Мен бәчекренех, анне тваттымыш классра клуба зизе бачите шанданба юрла бушлана, манатте еп атене астумастым, маныл бәчекрех, шулдалық чухнех вильне был. Но пиде нумай юразем, савазем, хай буляны, тарлы инструмент семпе булянын девыл. Ну, анжақта вот ширим загыр жылда, шамбек, шыбанде, лешін және мотивнен де ана. Тень унса визем, манра вырнашны боленде шанбада. Мен шамырқрана хама мен жүласты вап, юразем ширап кевелеп, халінде юлашки вғатра үтті юрысем валите ширапышларым. Шамбек, бан игача, хербе ұвыл, юлишка 20 жылда юрлабышлары, хал юсе житрде, хал вун житче, тылдарчы, тек юрламас дейді. Мот урехенде гары, мол ташладынде, тажа енебе. А ұвылы бары? Ұвыл спорт енебе, баныл спорт, велоспорт тепірінде, ұндан хоккей, ұндемде бұрын. Ташта да жүрет, тарлы секцизін. Еп хал пәдем район зенже, ергелерім Андрей Думилинің концертнейінде, пәдем район зенже, ергелезі парас келет ханде, халле хеп бұр жердете педяван кцелеші. Тулы зал, баяланық тулы зал. Канаш сем жинжен галас пулзасын, канаш хулынеман келзедрас келет. Яланық биде, вот тараватлы халық, уже чунлы халық, команлы халық биде, шамбада биде келзедрас келет. Кашны келмесірен, вот савындардаклар зайраш, тавылыналы жупсаклар зайраш. Тавда бұшсерен, канаш сем, евер болна, пұрық болат бір. Чуваш эстрада кулыш артистки Елена Иовлева Хоенберги калазабама иректория. Атеман пидевойлы кубус пауляна бол икшер житмеле яғын хой алыбе ним жукран кубус усталана. Бізіне суткалана энде болы шамбе кукша кыштақ токалана. Періншемге бызык болна. Ну вот. Элек-элекче бірін бүртте жерекче. Клуб тулли халықче бар значит зене ойланаман когыр зене жигачыш пужа парик тығындарачыш сывылама зывылыш жүкче халық туп тулличе. Хай халық умбек жүремеш. Халық таурықланжы бол хай телевидение, хай интернет, хай темскерде бурда. Кумбек бире түррен келсе көрма бидех кымыл жүк бұл халығын келден дуғас келмеш бол эшрене вынса келнек ишін. Зеплі көраған зем сывлық булды сирен теле булдыр. Яланах можырбай унажар, ажапча зембе, манок зембе, ырлық сывлық курза бұрынмала бұлдыр. Сиренбада шүргүнне март, апрелю исенже келме тұрышып, изер маммада бұштарынза келер епсерет пиди кедедіп. Yeah.
традиционный шюрер, культура ба туслы булар. Олеся Григорьева, Антоний Николаев, Константин Садюров, Елена Владцева, Канаш Хулы.